Wasya wa Muimi. Ni kwa chawati na nasema ndo msehesi wa Muthanga TV ngwatani ya mukamba kalivu ngende na wakilungu cha Wasya wa Muimi muthanyani wa umunthe twekalite ntheno ndo sindu cia maana tukunene muthanyani wa umunthe sindu ila itona utuma ubaluka kana kapita nthini wa uimi waku nita wa Steven Mwama Muthanga TV ngwatani ya mukamba muthanyani wa umunthe tunene kindu kibata kita wa soil kwa kisongo kana Muthanga kwa kikamba na indi kalivu nthini wa kilungu utindi tata tutindie nesa na inenda nikenda musesi hele ola tukwe ngewana ke muthanyani wa umuthi kana no kufa kwa ile sindu isi weniwo kwa masira nitawasila wa Mbolu kuma Atongolo sub county yes na we wakwa wimba wakwa ngala lato ndini awini muno ndini ambe usi awini sia matunda usiwa wala nikona na nunya chairman wa Machakos Mango Value kana maembe Machakos County association ila yemwe aikweta we was wabundi sia aimi maembe nyene mwale chairman kwa vindani re so you position usiwe nayo kana mwana usiwe nayo, what does that mean for you? Yani ndeni wa wemi we na mwana wanata muno ningwemba nondo akwa background yakwa kana umo wakwa ni wa agriculture nzome na nini mbali ndani elesia ni muno kula kwino baluku kana kula matona kwimba matona kwekale matona kwata ilovia ndini awe sana niende na ubundisha aimi kuima uimi wako etembesa na ukimba uimi wako etembesa ndini awe mwambe kindu kiambe chala pata muno kimba Muthanga na no sio kimba wese Muthanga wako ndo ilie na ukenda wese witha ruto no kunenga lau Muthanga witu muno dinene masako na makueni tutambeto likavuka Muthanga pendo mama sia kwa kisungu great power comes with great responsibility ni maundu meba lawo execute it kana wikite nondo wa mwana usiwe na uo ukesethia ni whether we na impact kwa aini muno dinene ayulo awe ola wakwa nitela sia ni kwithiwa nene yatete mabandi kumuno ndende amemea mingi ko masako mayumambe matishu kacha kana mayu alama teno wo na matona sia mayu manene na yatia koko kuma JKUAT kana university light or JKUAT na nini thitwe na miaka miongoeli ndibundi cia andu wimi wa mayu ni kwithiwa mayu ni kindu kimagela kitona ete andu mbesa lakini mayu maitu alato twetu banda ko ni meya alato aetewe musungu 1884 na membiwa meno wau alama yitu nenga nae kwa tunenga wathi kwa muthonu kana kwa osu akaonenga thiyo emba aonenga iyo no wau na kwa ndu base otono bita iyo no woneke no ndu akwimba already ni makwatiwe ni mo ma Muthanga na iyo ikutebia ona ya sia o mwana ithela na kwa nienda biasala kwikala biasala to no bukuma ukesaidia ni we wonga ma na we kama undu maku na biasala esu kwa ni no ni be pata ni ete sindu taisu twambie na iyo iteno wau na ndi ubundisha ondo uyo so ya yaku wise ile ina kwa no wau nikenda we no to no kwa iyo waku kana kuketha iyo bandu amyake 10 na ai mengi ni mosete keu na makambia kupindwa mayumo na makambia yote mayuma biasala na kuma nona chuna Muimi mambe ongulo sindu inge na wesa kwile ina kwata ba mete yonde kuhusu ni muchango waku kwa uimi yes yoneki so mwanosu Wasya witha we naguo umanisha hata mundu ka witha we mundu wa kwikata obamona uula wawe akwa nitela sia ne mwana mutabia ninye ngame maembe ndini ya Machakos County na ningwenda ni mutabia opo kukikana omunde Machakos County no your county 11 factory kana processing plant private itona kuthia maembe ibika itatu tuna processing plant itatu nene kunita kwasya soko maembe mama sako ona matewinza tuna market mwaje ipa nengiwa mwaje kwetwa VAT
bandu beta wa wendete na chumvi kwa bika bandu beta wa kathome wala ndo nomba sibunzau nene go down isita wa vat wa thina masi bandu beta wa Kasolongo no with the BTF kana factory yengi bau ambao ni ko wa maembe na yoweka wa passion neka wa matunda on the alama tona kumba matona bando ko kambani isi yakeli wadhima wadhinga leko ya matu pa ya wendete na utana bikalelu wako ina embu pa tinanga pe factory yende na kwa bu ni shirika lile itawa ASDSP ni agricultural sector development program ni mande na utwakia ikena wisevia aimima masinga aimima ngalisu ya Muthanga na pauni makwata kithicho cha mathethe esabu kwa bindani kwisila utongo ine wa mindo wa Machakos Mango value chain ithi twetu kwata niti aimi onde tukakwata aimi ngili thandatu aimi maembe ala mendeni ya masako na no twende na recruit angi nukwithwa twenda twimwe twengwatanio umundu wote na la munene mpyu ndina uimi wa maembe ni maondo eli wau wa kwimbwa tutatona ku produce maembe maseo ula ambao weta wa nisa moto weta wa mango fruit fly na twende na ukitausu pino longi wena Muimi niko vika sokoni twende na umanda undu Muimi utona kwitwa ya maembe make kana maembe ma Muimi matona vika factory ni mema Muimi mateo likila mundu ngiba bloka nundu bloka yoka mundu yoka kawe Muimi na we Muimi itwa o sokoni o factory ila sima koko kiyo ni tunene ama tunaitwa mana mwana waku na ondo alo changite ndini wa Muimi tulike ba kwa Muthanga niki Muthanga ni important Muthanga ni wo udetermine kila wabanda undu kisa kuma na Muthanga ni kindu kila kyailito kusukiwa muno na kwa miaka mingi ndino yitu nitwithitwa tuthima o Muthanga umwe o miunde mwe kwa binda ya samuno na nundu akiu wetha kwithia Muthanga ula wita wa ulu kana ula wa baulu kundu kwingi ni watwaiwe wakuiwe ni kiu watwa waweza ithia yu tuima ile tawa ingalata kana subsoil na itu tambito likabukwa undu Muthanga wanangikite ni pe Muthanga kibathukanio kesethia Muthango usapoti yake kundu kungi Muthango wilio ndu support ki ni kibathukanio kila kimba yake ndaka muno ndini ya Muthanga ni ila sitawa nutrients kana madini ala muti wimbo yenda momemba me important na Muthanga whether ni wa yumba kana ni wa mutune as long as we na madini ala Muimi muti wimbo yenda mukeria no twana ku support muti usuno kasianesa kila kimba yake tofauti na ndo akwimba Muthanga mwe mbwa itona kuungamia itaulikia kiwu ukeria ni ya kwatwa ni uso kiwu metuki ukeria ni aflat na ndo akiwu ni ya mitela iboni itona ku affectwa ukeria imwe itona kuma kwi Muthanga ngi mbwa ya kitanga ukeria na itona ku ya kiwu kwa bindasa kiwu jalika ni kiwu ni kiwu metuki na mutendo sai bia nwa kala utena kiwu ende kwisela science ila tusomete kila mundu Muthanga ula wena uo nutona kwekwa nutona ku improve wa ukethia ni wa mio support sindu so pe Muthanga mo musiopi wa kwema ula musiopi ndienda kulika muno nundu ni panga obala we Muimi Muthanga ula wena uo ni Muthanga musio wa wika kwena nundu tukwenesha so improve ya wata muno Muthanga na nutona kwa mfano embe Muthanga wa ni ambao Muthanga wa ulaita wa yumba usuno ulokwata na thina munene muno wa Muthanga usu ni kwithwa kiwu ithe ya mituki kwa no uso wake wo ketha no afloti thina longe wa Muthanga usu ni kwithwa ila suwa yoka nusu okambia kwatuka sindu hizi sumbanitwe na madini alamende na Muthanga usu amwe me excess ta magnesium so for example Wasya ni we yumba na ni watuka indi ni wa Muimi kindu kiu kina muizo kana kina effect yoyote ya kumba na
na kwatuka kila mwisho muno kwa Muimi kwa Muimi ndio akwetwa mbani mete ya ela me tutumeta ya binda yasa wa banda bau kuthesya mi kwa muti usu kwimba kwena thina nonde la woma kwimba la woma Muthanga ukethia miti isu nzonda kuthesya mi nondu akukwata nako kwa ukeza kwithia muti wako ita watinie ona wina myaka mingi ukethia ugata watinie nondu muti wumbikite ukeza kwithia undu wona muti waku ibievu faulu miti kumya na omino gwe mbwa yikata gwe mbwa ibievu kwa mfano embane muti wasapite muno na gwe mbwa wasapito embane muti wende na kuthanda ba ukemba na mbonge mbingi na omije mbwa ithamba itata kondu wona Muthanga wembwa we wa yumba nomba na cia miyuke bya mindewi kwa una gwemba mindewi nesa na gwe muti baulu uka ukethia na gwe nitawati na so ba kwa kwatuka niwa notona kwatuka imezu ukalika suwa kana ukalika nzebe muti ucio komba ni chagu ni chagu keu na watu no wembwa asa ingi we baza muno na watu ni uthea ukeza kwithia ona keu ukekia matangi miana nondo twamengwa umita baza muno kwandu waundu zaithia keu chonde kyalika watu kani usu na ndweza kwithia wina atethia muti so yumo twambia na Muthanga ucio kwatana ucio tona ku improve watu muno ando ingi na emengi makona we wembwa we na pina muno wa gukua Muthanga kuma kundu kungi maete nikenda withie ni ma improve munda wo lakini ni mindo imba ina ngara mamingi muno gukua atikila Muimi kila twingimisa muno ni kana Muthanga ucu waku kitumi kila kiotuma ukwatana wembwa wengam nundu wa madini amwe meta wa magnesium na magnesium ino yepa Muthangani nutoma kumeola ukethia ndi ukwatania Muthanga na nzila ya kumeola ni kutumia kendo ta lime ni mindo ni madini ange matuma madini ama magnesium wethia ni maeka kumela ndini ya Muthanga na Muthanga ni wapinduka na wolo walekania na weza kwethia kiwu ni kiulika ni waeka kutuma na baba ulo sio nzimbwa enzi ya permanent ya upendo wa Muthanga ako Muimi no twa makwambe yombola akambe wapendo ite kuloko panda mboka kuloko panda mindo ekete ukasaidia no wapendo ye munda wake tutambito zio muone twese Muthanga wa yomba nondo tona ku improve nondo ida ugana no Muthanga ula wikithangathi usuwitha ugana takwa Muimi na pe nondo tona ku upendo Muthanga usu muno wa kithangathi pe Muthanga kundu kwele pe umwe wembwa we wakithangathe lakini ndisa ithi aita wina Muthanga onge ula wita wa ukuna plaster numba wembwa we omwe na indo wembwa we ona kithangathe usu wembwa we Muthanga tutona wita ni poa yani wina anza muno kila wembwa yenda muno ni organic sindu cia mino cia mba miti cia bu ni kila wizeria wa improve na wekea sindu cia mindo cia mba miti la tisika decompose ndini ya Muthanga ucu no improve ya ukethia ni wambio kwatanga kiwu no thina waguo kiwu chalika kisemba imo kethia kiluma na ndweza kwithia na go ndwina mindo ndwina lewa muti kwa hiyo twa ku improve kwa kwekea sindu isu na kwekea mba compost sindu ila cia miti ila cia na kuangala bo pu yuni twailewa Muthanga kipathuka ni thaibu nata na ile tensio tutono mependo hata yutu ambao thio muone twacokethia no twelese yulwa undu Muthanga yanangikite niki na Muthanga ubinete kwanangi kututona kwikara nikanda tutungie tukwatengetha Mwenda museisia Mutongo TV ngwatania mukamba kilungu cha Wasya wa Muimi aende twende na kunena na mutaalamu wa maundu ma Muthanga twacokethia etuma undu Muthanga itu yanangikite na yanangika tutona kwikata nikenda twende okwatengetha twithia Wasya wa Muimi.
Kalivo muda musaisi andini wa kilungu chake licha Wasya wa Muimi na ende yutu inenea ondo Muthanga witu wanangikite na nondu ni wanangika kindu kitu kita kwa kisungu remedy ende kana tutotha kutungiata ni kana ende wisethia ni Wasya iwe nitu amana Muthanga Muthanga yekipathoka ni ondo yilie yo Muthanga ila tukwasi ni wanangikite wanangiata Muthanga kwa binda ya sawa wa imwe kwa binda ya sanuka ukethia mandini ala mende kama mutika na ma kupanda sindu nimewa mate inafu kana mate available na kiuchuma na wana nondwa kisaingi Muthanga no kuwa nikigo kethia ni kwema na erosion yutu isisia muno ko masako Muthanga ola tu kwema ni Muthanga wa keli ola tu eta sub soil wambe top soil ni ya kuiwe watu wa kangani watu wa mbusini na wathi ukangani tumana no ndo kwemba wasisia Muthanga ola yuwe utena guo wasisia wathimwa wasisia ndene amindo kithimi nukolanya sindu bingi ila sialete imba sivo inaguo ndo ondo the tena guo Muthanga ni wemba we na sindu siamindo siamba compost siamba bu siamba nutrients sienda oithete nikenda bakesotiala ila ithia ya ilsobita Muthanga kwa usindu bingi ila sianimba mindo we chimbingi Muthanga nikenda usiainesa no wongelilwe either bu kana ukongela ti undu watene ila be ni Muthanga we virgin kana ila we utanamba utumiwa onoka banda kinu no kifaulu lakini watu mwako ebinda ya sa wisoka uzaibia inomba ka wongelelwa kindu kana wongelwa madeni nikenda wezaibia Wasya bitu twinene bukwa madeni na Muthanga akuthea tusoma agriculture peke ndo newa kito leaching ukesethia madeni ni mothe ya mbewa thimuno kundu memea itatona kumagikia yo kindu kiu kiumana na chao kiu no kimwe cha kwa cha utuma Muthanga wisa kwithia ndwina mindo ndwina sindu ila sielite lichi ni kuthea kwa madini makathea kuya ndono ndo akiuo makakutoa kundu kwasa ukethia ndio bikela kila kingi ni ku erodiwa maka Muthanga wa luka kuaniwa na nikiuo ukatoa mbusini ukethia ati available lakini chuma ni ndo otumi wa Muthanga witu wa miaka mingi tute kweka conservation kana tute usuvia nukwithwa mala maingi Muimi endo banda na chake ni mbwala wa wisethia ni wakwata la ubandite na yu twinene Muthanga kwanangika hii ni mistake itui ni makosa maitui kana ni kindu kitaikisi kana ndo akutume binda yasa Muthanga tuona tabia twimbo atwika na ndio tusiekete kwa binda yasa muno na ndio isa kwethia tuona ta sio utunenga faida lakini ila to achungusa to yesa ithi asindu imwe twika no ndo asithio kana no ndo akwimbo ndo twaiwe twikae lakini hiyo tutethia muno kwa mfano ila kukite kwa ai mengi nimeyumba ni asia kusimba alama miunda minini nimeyumba ni asia kusimba alama miunda minena makosa milao mai makatulumu kanie Muthanga matinga lakini saingi ni osisia faida wasindu isi ukethia ndwivo pai faida nondo akwemba ila wekanya ila wosimba na uma kana utulumukanya pesi ndo simba Muthangani ila ituma ila siongelela rutuba kana siongelela madini ila decompose kana ila siesa mba mabuti makapendwa makatweka po ukatha nutrients ila sie mabutini ni siemba sia available Muthangani tusamututu nitweta wa baba ulo na itubesa ni sua atwa agwa isua nithia Muthanga agwe kana tamuko kila kingi mala maingi pata wa kupendwa nya Muthanga no umwe withia kiwe nikekata nikiulika nikiwina mbi na kithi na mbi already onota pendwa nite kiwo nikenda kimba okilika kwa uo no kalea kwa makiwo no kiulika oteo kwa mindo oteo kwa Muthanga imwe ila yembe twebwiketwe nikiwo kwa bindasa ila watumbuluganya okay no we kuongela Muthanga nzebe no yongela tumindo tu lakini no tu expose ya muno tena mamu ekwetwa conservation agriculture ila ambao ni otuona tufundisi andu kana Muthanga ndo ila kuinterview na uo pate kitumikisio ondine na banini kuya Australia
via Australia pa Auckland bandu beta wa Auckland nabu pe andu makwata mbuga nini kwe kwitu mbuga yole mbaye katika milimita 200 na 300 okay na kwitu tena kila mwaka tulio kwa 8 na 8 milimita mbuga onela kuthuku andu asu ni mo manenga ya Australia na New Zealand ngano mabanda ngano na ni mo ma supplier kwitu tukaleo ne omolio no kumbwe kwe kuthuku na twima Muimi tute yene tutatona kuyikalia naguo no mpaka tutethewe na kitumi cha kwika ukimwe ni mimela yitu timeseo no ni kwimba ni yoto ebundisye na ni tumita Muthanga witu ila wapindwania Muthanga wimba wongela kukua wimba wongela kukua usembwe kiwone ukaelia iso sisi ila kwa uwa boze sito ona sainge wenda bikoka ngani utune ukona utune usini Muthanga okwitwe na wembe tu okwitwe kwa muda mrefu kwa mbinde ya samuno so ini tuyuma bwe tukile Muthanga kana tukokile Muthanga ndaila kokila ndina soil conservation na Muthanga waila kokilo beke tumi okay na waimba wa kutumi ti kokilo gwambe ukakitoto moka mukalo kutethesia kiwo kulikambe wewe ndio kiungama lakini wengi uyaile kweko story na ya ando matumete fertilizer ikananga Muthanga ta fertilizer imuseo nondo fertilizer ni nzie maya kuongela madini kana nutrients ila si kwenda kana muti lakini nondo mami ute mwingi ndine wa utumi wa fertilizer tuitumia fertilizer nai ndembinge ila si maana mwingi yingombe na yikiabo wa ngombe nondo yingombe lakini momba produce ya nondo matume ya fertilizer lakini matume ya fertilizer kwenda na wendi kana demand wendi wa Muthanga wao wenda chao Muthanga wao wenda chao ni chao kitebo ukethia niyo chekewa kwitu wewe ya kana ila andu mama ni kutumia fertilizer na mama makana fertilizer wao kubanda mbemba wita wa DAP una ono mundu no matumia DAP obomon tethesha mumea na yo nisio kae kongela munu na yongela munu kilebi na no yongela munu ikongela munu kilebi na watumia munu ukesobika bandu ketha muti waku ndumesia kana muti waku ndutoma kuosa mandini alangi nundu munu la wivo Mithanga yitu already ina munu kumana na research ile yekiwe ne Egerton University mwaka wa 2011 to 2014 yulwa Muthanga witu ni maisie 90% kana miongo kenda yulwa yana ya Mithanga yaku ya munu na ni yailete kwanza kwambia kumamba ondo ikutungwa ingi yuke either yuke neutral kana yende itwika alkaline kiu kitone kana na ando mabunde itu makamana fe na fertilizer ila sia kuthesha munu lakini ono munde wiwa mundu asia endo DAP we no longer we nawo ni kana namo ando ala matesa fertilizer na momo mayo kunya menda kutakindu kila kiende kana imi muno na nondo imi mese fertilizer ola we utawa DAP ni wo wesikie na mo mai stock osu andesa ibia memwe osu ni wo wendeye inde uwo wawo ni kana nitubikita bandu kethia ona mbemba sieke wa mindo sieke wa DAP iyo sia undu sia lakini Muimi asisia ya mbemba iyo sia undu inasia ayokela yasia ni fertilizer o asilikale okie utena mindo utena mandini ala maile uti wawo fertilizer ola wa subsidy kana ola wa serikali ni museo otolonge utewa ndunu lakini nondo abia sala ando aya mauta mwe fertilizer ya ni muthuku nikenda uwe fertilizer o wa mbesa mbingi na maimwa uya timu seo paike serikali na factory ya usoga fertilizer uma uombe bandu bamwe kila kibo wala wa serikali ukitaka kwike wa lebo oni wa GK kana wa government of Kenya na ndio longo uitwa ukatewe lakini ando maipingiswa na ando amauta ikenda maua uwo pai fertilizer museo tola wete 20 serikali na we na madini onde
na maete kuyana na area emwe ni kuku kwina muthanga wina muno ni maete fertilizer sio rekebisha kana sio vya muthanga sio thesa muno twina mijingo phosphate fertilizer utona kutumiwa ukaona mindo ukaona muno lakini wathi ku withia bai muno kukulya nondo ai mitia bunde siena imayoma na pata wa mindo lakini ai miala nini matumite fertilizer isu maisa kuwa fertilizer onge nondo usiawo wa mindo ne museo muno muthanga fertilizer isu sio thesa muno ni wale leo tumia kwa vinda yake tatu tumia kena continuously no yumanga wane ya CN no yumanga wane ya DAP ni kena wa mothesya muthanga waku withe kwithia ni wokanesa twebwe andu no kwithia mithanga iki kundu gwiki bathukanio main stages kibathukanio ukesethia ama nambe yotumia fertilizer metuki kwa mithanga yonde ambite kwa nangika muno kana ama itumia andi timba nangiku ama tumite muno ne mbanangiku ukesethia me need solutions sike bathukani ila tu nene ya upo wa muthanga ba tu nena kwa jumla kana generally ai miundo matwana kweka ende kwa ai miana mendo bana kindu kina ni maenda makekewa ila ita soil testing kana sampling uketa mutaalamu akoka akathima muthanga waku ukethia ni wa manya kila wikwenda lakini sasa ingine ni saibi atikila Muimi utwana kwa afford kiu lakini yu ila twazia 90% ya Machakos muthanga ayo ni muno ni mini kana pe pata wa kwamba kuthesa chao muno masakwa la matumia nondo kuona matumia fertilizer no yukundo tamakueni kula matumia fertilizer meka akwima kupena thini sio makueni akautu namba wi makueni pa kwa part sia masako itatumia fertilizer na mo nondo ako erosion erosion yani kuwa kwa muthanga nime oniti mongele nutrients ni namindo mate ni matwa no tumia ongewa yapo kana makatumia compost manure ikena mongelele cha withi osia wone wekata ni wemba we musio kana ni wongeleka nzia imwe ya kumana kana mithanga litu ina muno ni kwamba kusisia ithanga thisitu ila siembosene ithanga thisitu kuma bako yubika kitui sio ndo yusina muno na wa sakithanga thi osini wowote ula wokwasa wako wathi kwa kana chona wako na plaster numba yambia kuimba mandonde na yambia uma kindu gwa soka kuja ya yambia kumba usune muno na muno nsu umete ni ondane jitu ula waiti we ni fertilizer ila tutumite okay nikana tumine twasie muthanga ndo atumia fertilizer muthanga waku ni musio no walite kutumia isu DAP NPK na CAN kana muthanga waku we muthuku na weke lime ndo asetwe twalete weke lime no weke lime yake tatu ni wasio kawaida no walite tumia fertilizer isu sia kawaida no sio kaingi usioke fertilizer ni ila ingi kila kibone ko balance balance wisebia muthanga waku namba ta ukethia muno mwingi nzia uthesha ni fertilizer isu sia muthemba wa lime mukethia ni sia thesia kana ukatumia o manure kila available kila mtu meava ukwenu na fertilizer niwo unenga na mindo ya mituki mapandiliko ma muthanga mituki ukethia nuto makukwata na unesa mituki na fertilizer ni mwitikiliku muno ndina kusovia na kuproduce leu lakini wimbe we si fertilizer ula utumia ni wira ko utwase tuimina mundu lo kwake utatumia fertilizer kana utatumia muno no ende no tumia DAP NPK na CAN but mundu la utumite muno ni walete kwikia lime akapindwa munda na amina kwikia ndini wa miaka 3 no wasioke fertilizer sia kawaida tuinena kwa jumla kwa individuals tunaanza kwa sia watumia DAP na NPK na CAN upande wa miaka 5 imbwa na mwaka umwe wa utumia lime ikenda utunge muthanga wa kwithe ni wathesya ukisioka ingi wendo miaka ingi na lime isu ni kwitha ina madini ma lime ithi kwina kamuni sisi ubetie lime ikasoka ikekea madini ukeza hivi ona wao one ndo fertilizer still mimea yaku ni kukwata madini okay thank you ni mubiano ndo nene itu haya
Ko Wasya neva mundu wenda kwata mundu wenda kuka nikenda umunengo maarifa wese thani wa manna mundu asu. Ko kweta wa matungulu. Tala. Na sema sito kanida wasila wambolu. Na itu bunde asiando upo wa sindu izuto nene ya. Na itu mabunde asia kenda Muimi ni wabi koima. Ena kielelo. Tala kwa msilambolu no kukwata. Kwa silambolu. Ene. Thank you. Isita ito ya mindo ya biashara twita wa Mark Boss. Na tuitala na tuimasako showground. Wabi showground no tuithi obu. Okay, thank you. Nita wa Steven Mwema netwa Mina Kilungu. Tuko manelenge kwenda ni kwa Muimi. Wasya wa Muimi.